Fil-ġimgħat li ġejjin se jitnieda servizz sabiex kumpaniji privati jiġu mejjuna jiksbu fondi Ewropej. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari Ian Borg. Għajnuna bħal din hija meħtieġa minħabba li l-proċedura biex wieħed jikseb fondi hija waħda komplessa. Dr. Ian Borg bħalissa qed iżur fabbriki u entitajiet li ibbenefikaw minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Id-direttur tal-Construct Furniture, Valerio Camilleri, spjega li l-kumpanija benefikat minn żewġ skemi finanzjati mill-Unjoni Ewropea b'valur totali ta' 150,000 euro. Waħda minnhom biex tinvesti f'apparat u oħra biex tespandi l-opera tagħha barra minn Xtutna, speċifikament fil-Libja u r-Renju Unit. Infatti l-kumpanija bdiet ħaddem 40 ħaddiem fil-Libja minn barra 80 ħaddiem li għandha fiż-żona industrijali ta' Ħalluqa. Barra minn hekk permezz ta' dawn il-fondi, il-kumpanija ġiet awtorizzata biex timmanifattura bibien li jifilħu għan-nirien, li ma bibien qed jiġu esportati lejn ir-Renju Unit. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg stqar li industriji simili Maltin ibbenefikaw minn 22 miljun euro. Madankollu tiqpa l-ħidma biex flok jintilfu, il-5 miljun euro li għadhom disponibbli jgħinu lil kumpaniji jiddiversifikaw u jespandu l-operat tagħhom, filwaqt li jżidu l-prodott jew materjal esportat.